Askeṛan tmeṭṭut-is, Livroni et sa femme, Jean de La Fontaine. Di ddunit yakk neẓra-t, yal yiwen yesɛa lɛib, ur teksent lḥecmat wala lxuf wala ṭṭbib. Bab-is ur t-iḥebbes, ɣas yeẓra ɣas tenhiḍ, yiwen ur d as-t-itekkes, akken nnan di teqsiḍt. Af yiwen akken usekṛan, iḍaɛ yekfa lḥal-is, seg ugaden-nni nnan yuɣ-d lhem s ufus-is. Iwwas diɣ yeččuṛ-d s waman n tara, di tqerɛet ɣas ibedd lmux i t-id-yerra. Tameṭṭut-is tewwi-t ar yiwen akken weḥnac, ad yestumen i tissit, asyal-is axecxac. Tekkes-as iceṭṭiḍen, teddem-d di lqecc-ines, yiwen uɛebṛuq akken, dɣa tettli-t deg-s. Mi d-yuɣal ɣer leɛqel-is, siman-is imuqel, yesmermeɣ s lqedd-is, tameṭṭut-iw teǧǧal. Adɣa tewweḍ-it-id, s kra akken ucentuf, udem-is texṛuḍ-it-id, yeẓra-tt yenɣa-t lxuf. Deg uḍebsi gar ifassen-is, tirgin la ṭṭerḍiqent, tzuzzer taɣect-is, mestenna xečč-itent. La s-yeqqar a yemma, deg ul ccek yekkes, da di ǧihennama ziɣ lqut times. Ṣaḥ tura nekra, ɛni dayen d 12, aqli-yin ad ččeɣ, i tissit ɛni ulac.